Karbianglo asangpi Pukila INTP International ke patu aron along bronze medal ke longdun Karbianglo aphan nongmek kevan. Assam Sarkar pen Sima Das aphan karchu kuti sira lak trokep atangka kerap pajir. Samilang solong bang thongkep ra isi ara aphan LPG gas keron. Kardom ada bertalong peneli bertatan bang thare harmony be bertang ton pen arjik tha. Malaysia adet pi penang podium along Asia Pacific Master Game kacepate aron along. Karbianglo asang pi Pukila INTP bronze medal ano e cepalong dun pusi cardnews along bertanang pale. Karbianglo asang pi Pukila INTP Malaysia adet pi penang porong supi along ke padobom. Asia Pacific Master Game along paceton dun pen. Kibisuri 4 meters ke kat arong along. Bronze medal cepalong dun si. Karbianglo mati India pan nongme pate alang li Japan, China, USA, France, Australia, Belgium, Croatia, Brunei, United Kingdom, Germany, Haihui. Pangrum pen thongkebra ke thong adet pi kacetong angbong suri 4 meters ke kat cingbai dun. International along kamalong nong e kacipalong dun ajo Karbianglo penaan ke patu aning ke dok abang pubang piatum INTP pan kurang tu pajirenti. Asian Game along share lapen rup anong ikelong asami Sima Das aphan chiti troxy arni Assam Sarkar pen archusi Sima aphan hirjume lapen kurang tu pajir. Guwahati International Srimanto Sankardeva Kalasatra along chiti troxy arni non handjok Asian Game along share lapen rup anong ikelong pen Assam mati India phan nongme kevan nogong dihin arong Asami Sima Das aphan Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lapen arisangho minister atum archusi hirjume pen kurang tu pajir. Sarkar ahin pen 400 meters ke kat kacingbai along rup anong e lapen rally race adilung pen ke kat arong along share alek anong e kelong aman PC. Sima Das aphan kuti sira lak thongkep atangka kerap pajir. Karbianglo Autonomous Council CM Tuliram ronghang MSC Dorsing ronghang lapen Ramsing timung atumta Sima aphan karcho ho chetong dun. Korkhanti constituency along bang thomkep ra isi arar phan Prime Minister Ujjwala Yojana pen keparong LPG gas awarsai chiti troxy arni ron pontang luposi samilang sopen lada kat news along biltarang pale. Samilang sohiti along LPG gas keron amai padosi Prime Minister Ujjwala Yojana awarsai kelong kadukabe bang thongkep ra isi abang phi aphan alhui arideng pen LPG gas lapen ason amung akejoy pen kerap pajir. BJP asong japi minat terangpi cipahin pi pen kepadopon amai along Korkanti VDC amaipu Khogen Tiso EM Barim Kangbura Tokbi Blok Mondol amaipu Chandra Singh Inti Samilang so Blok amaipi Sika Teronpi Pencenglok pen anke theke dingatum chetong dun. Nun malam support fan bertamu don koneksina. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, flask, Milton, Trayo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dihina Mopi Putat Bertalong Wangtulum. Difu Golf College Union Society Pen, Chiti Troxy Arni Fraser Social Meet, Padu Pusi Carton Salong Bertanang Pale. Karbi Anglong Autonomous Council Toglang Saikam EM Jagat Singh Ti Aluisar Po Aman Pen Chetong Dunsi. Difu Golf College Along Kachari Atomon, Kepado Pon Thujepan. Council Pen Sai Dengpon Bomlo Pusi Ningje. Alangli Aluisar Po Alamjir Along Kachari Athale Sami Atum. Class ke do de Aputak, Ningje Lapen Alangli Pen. Troxy Kebra Po. Class Along Du Nangji Puta Ningje 2. Rangsina Sarpo Auditorium Hall along, Kepado, Freshers Meet along, Principal, Dr. Nirab Kumar Sharma, Lapentanbang Atum Chetong Dun. Karbi Anglong Deputy Commissioner Office Conference Hall along, Chitini Patroxy Arni, Analo Porpai Krihni Aporpen, Chailan Aputa, Kaching Waipon Pado. Karbi Anglong Deputy Commissioner Minidul Kumar Mahantapen Kachapempu Pon Amai along, Karbi Anglong Chailan District Coordinator Bulut Terangpen, Chailan 1098 Aputak, Angton Alap Thanpachini Pon. Labangso Amai along ADC Abarim, Chailan Center Collaboration Organization Jirsong Asong. Along Klembang Pubangpi Executive Officer Town Committee Pen Chenglok Perangke Lapen, Chapbang Atum Chetong Dun Renti. Child Right Protection বুলি যিটো কয় শিশু যিখিনি অধিকাৰ এইখিনি আমি নিশ্চয় ৰাখিব লাগিব কাৰণ এইখিনি কথাত আমি সকলোৱে জানিছো যে ইন্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা স্বীকৃতি দিছে যে শিশু শ্ৰমিকে ক'তো কাম কৰিব নোৱাৰে 14 বছৰলৈকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে কৈছে যে শিশুসকল স্কুললৈ যাবই লাগিব যে ক'বাত শিশু শ্ৰমিক আছে নেকি আৰু যদি ক'বাত শিশু শ্ৰমিক আছে কোনোবা যদি গোচৰ দিয়ে বা কোনোবা যদি কমপ্লেইন দিয়ে তেওঁলোকে ততালিকে গৈ পেলাই এৰেষ্ট কৰিব লাগে যিজন মানে শিশু শ্ৰমিক আপোনালোকে মাজে মাজে বেটাৰী কাগজে টিভিয়ে শুনিবলৈ পায় যে কাৰোবাৰ ঘৰত শিশু শ্ৰমিক লোৱাৰ কাৰণে পৰিয়ালটোক এৰেষ্ট কৰিছে এইখিনি আইনগতভাৱে আছে কিন্তু এই কাৰণে কৈছোঁ যে তেনেকৈ যদি ক'ৰবাত আছে আপোনালোকে যদি আমাক খবৰ দিয়ে বা আমি যদি গম পাওঁ তেতিয়া এইটো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কাৰ্বি আংলং চাইল্ড লাইনটোৰ কামটো এইটো হৈছে আমাৰ যোনটো বিশেষ আমাৰ হ'ল ৰেস্কিউ আৰু ৰেষ্টৰেশ্যন বুলি কয় আৰু ৰিপাৰ্টিশ্যন তাৰমানে আমি চিলড্ৰেনবোৰক আমি ৰেস্কিউ কৰিব লাগে ইমিডিয়েটলি এনি চিলড্ৰেন বুলি ক'লে শিশু ক'লে 18 বছৰ তলৰখিনিক শিশু পোৱা যায় তাৰপিছতে 18 বছৰ তলৰখিনিক আমি ৰেস্কিউ কৰিব লাগে আৰু CLBC যোন আছে আমাৰ চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটি প্ৰডিউচ কৰি আমাৰ কাৰ্যক্ৰমত তিনিটা বস্তু বহুত ৰেম্পেণ্টলি আমি যোনটো হৈ আছে এটা হ'ল চাইল্ড ট্ৰেফিকিং এটা ইমান ডাঙৰ বস্তু মানে কাৰ্যক্ৰমত হৈ আছে স্পেচিয়েলি লাহৰিজান বোকাজান কটকী এইটোৱে সিহঁতে যাতে কেনেকৈ আপোনালোকে আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰি এটা যেনেকৈ এজেণ্ডাত আছে এটা প্লেচ আছে আমাৰ তাত যে সেই প্লেচখন প্ৰত্যেক দোকানত হেং কৰিব লাগিব যাতে দিছ শ্ব' ইজ ফ্ৰী অফ চাইল্ড লেবাৰ
যাতে কালি মানুহজনে ক'ব নোৱাৰে যে মই নাজানো সেইটো কাৰণে মই বাচ্চাটো ৰাখি আছিলোঁ চ' ৱেন ই এগ্ৰি আই হেভ প্লেক্স মানে কি হয় এটা প্ৰমিছ কৰিছে যে প্ৰমিছ কৰাৰ পিছতো যদি মানুহে ল' ব্ৰেক কৰে দেট মিনছ উই উইল বি ফৰ্চ টু গিভ এন এফআইআৰ এগেইনষ্ট হিম অৰ হাৰ Ada berita bang lapan sikang tuan ponela, dompet hakme kurang tu.